Kini kedai kedudashan Meghalaya beripedang sungai pi Garo seketup kubur mentega janmit syuban paish kubur bebernya ini pecwai kimat berkongsan. Kentaj Menteri Rang Ba'du Keri Narendra Modi ya ke jingong Presiden ke US ban long unong penyesuk apedeng ke India bat Pakistan ha ke jing kren phone ke ban live san minute. Penbenau Nitin Gadkari halo ka jing pendonkam ya ke FASTag ha ke shisnam na ke benta ki kali shimet. Pensyai Menteri Rang Ba ke jelau Konrad Sangma ya ke projek penroi ha ka jing rakhi ya ke Seng ha South Garo Hills. Bat penbena ke Meghalaya ban pelong kongsan ya ke jing penrung kerteng ya ki nong jengok kai pertai lingba ke tourism app. Ha ka jing ekran phone ke bal live san minute mentaga sengi Menteri Rang Ba'du keri Narendra Modi ulah kentaj bet-bet ya ke jing terwa jong Presiden keri US ban long unong penyesuk ha pedeng ke India bat ke Pakistan. Usketri ketnat ki kambari Vikram Misri ulah ong ba Menteri Rang Ba'du ulah keren syai ba shmladon kenu ke jing ekran ha pedeng ke India bat ke US halo ka jing te kai pateng lane ke jing penyesuk jong ke Amerika ha ke jing kenat ha pedeng ke India bat ke Pakistan. Modi ulah banjur baya ka jing ekran ban penduna ya ka jing kenat ha kam shipai la pelong bet-bet ha pedeng ke India bat ke Pakistan. Kat kum ka jing kerpat jong ke Pakistan ling baki lat jing de shipai balaseng. प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी और पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी। Menteri Sorka Pedeng Nitin Gadkari ulah penbena ya ke jingwanra ya ke FASTag ha ke shisnam na ke benta ki kali shimet berkentup ki kali red ki jeep bat ki van ha ke dor ke balong lai hajar tingka ya ke ni ke pas on penteri kam naduk ke khat santrik unailar ahaja apusan bat kan kut haduk ke por balabuk kata shisnam naduk bala penteri kam ya ka lani hadu ars pasien ke lej kawan. Kajing temu jong kene kajing penteri kam ke long ban pensuk ya kajing siau bai kali haki kerdop krong pisa na ke benta ki nong lej nong wan ki baju lej jing lej man ke por. Menteri Rang Ba ke jelau Konrad ki Sangma lembat ki wei ki menteri bat ki MLA ke than kleshim benta ha ke lingku dap snem balai pulai jong ke South Garo Hills District da ke ba banjur ba ke sorkar ke le shitom ban kentiu ya ke roi ke par ha ke than. Nadu usnam ahja khat pra la dep ban penteri kam ye ki projek ki besyong dor hadu khat saw haja kelur tingka kat ba saw spa kelur tingka on semang hakini ki ar bat laisnem banwan. Usangma ula banjur ya ke jing don kam jong ke roi ke par ke bekentup lang haswa ban rakhi ya ke lingku dap nru posnem jong ka jing yo jela pura da ke ba pelet jingmut ha ka jing tei ki jing lek kai bat ke khai pateng kat ba udang sedang ru ban penteri kam ya ki jing temu kum ke Meghalaya Economic Inclusive Program bat ke CM Fellowship. Ka sorka Meghalaya ke lepenmi ya ke jing betha syabaro ki homestay ki resort bat ki trai jaka ban penrung kerteng ya baro ki nong wan jengok kai perthei. Menteri ketnat jengok kai perthei uba polling do ula penpau baki jaka sa ki dei ban pendon kam ya ke tourism app ka bala dep ban pendon kam lupa dan rup ho nak shispa na kum kini ki jaka ban penrung kerteng ya ki nong wan jengok kai ringkat ki jingtip balai sambet bat ki pulit jong kathan. Kasoka kala khang persyaru ban aiwai kali shimet sha ki nong jengok kai perthei ban nya hi bat haga juk kepor kala khmi benya biang ya ke Meghalaya Resident Safety and Security Act lane MRSSA kenang ban penklan ya ki kendon ban tek lakam mi ki kam sniu uba pol la banjur baka jingkit khli na ka benta kanu ke jing pen khen an kan ha ba ki tu ki nong pen biang jakasa lada omla ban penrung kerteng ya ki nong wan jungok kai. We will ensure that all
lodges, all accommodation units will now compulsorily register their guests through the tourism app, which is already available and which till today is being used by roughly 60% of the accommodation units. More importantly, the decision for us in the cabinet to revisit the MRSSA. Ka sokar Meghalaya kalamang nyauklur tingka halor ke projek ban penkhoj ya kepung nan pelok hasilong ke bertemu ban pen ipu ipeng bat pene ia ke saudong saukun. Menteri Ketnat jengok kai pertai ubak pol lingdo ula penbena bakani ke projek kan pelong ya ke hanan pelok ke berkhoj clear. Lamang ru kumba sauklur tingka na ke benta ke jeng penbiang ia ke light bat ke sound show. Kenang ban pen internet show ke jaka bat ban kring ya shibun kinong wan jengok kai pertai. Kumshi benta ban penyar syuk yakini kijing pentrai kam ban penbiang yakijing don kam jong kinong jengok kai pertai ke soka kala debru ban shna yakijaka let bar hashibun terli kijaka bepaunam hakaba man ki jing shna ki kot yaka apsan lak tingka. Enhancing the potential of Wards Lake as a tourist destination, we are going ahead with the desiltation of the lake, and through the Department of Urban Affairs, I am glad to share with you that an amount of rupees 7 crore 3 lakhs 67,071 rupees has already been earmarked for the work of beautification of the lake. Menteri Sorkar uba ALHEC ula kentu ya ke Sorkar Jela ban Penteri Kam Mardor ya ke Meghalaya Resident Safety and Security Act lani MRSSA kenang ban pentikna ya ke jeng shingan jong barok kinong shongshnong bat kumjuk ru ya kinong jengok kai pertai. Abakren shikila patai khubor uba hek ula banjur ba ke MRSSA kan yarap shibun hakaban lum thup ya ki kerteng jong barok kinong jengok kai pertai. Ula ya ro ru ya ki pulet ke Meghalaya ki blala ban lap kloy ya ka jeng penyap ya unong jengok kai pertai uraja Raghuvanshi ubadai na indoor daka ba benrap ba ka jeng tre shitom jong ki dei ban ai ke jeng ro. If we have a very strong mechanism, if we start with the MRSSA also, it will be a very, I'm telling you, it's one of the best mechanism to establish this, to introduce this MRSSA for the benefit not only for the citizens of Meghalaya, I'm not talking for the citizens of Meghalaya, I'm talking also for the safety and security for those tourists are coming from outside. Menteri Sorkar uba ALHEC ula penpau ya ke jeng kersan jurjong ya ke Meghalaya Resident Safety and Security Act lani MRSSA banyaka inline permit lani ILP. Na ke boong bakalong ka atiar ka bapaka ka biadai baka jeng shingan bat ka jengkit kli ha ke jela. Uba hek ula banjur ru halo ka jengla jong ke MRSSA banyada ya kinong shongshnong bat kinong wan jengok kai ka bapela ya ke jaka treikam bemarjan kum ka dorbar shnong bat ki pulit. Banyak trailang ha kajeng penrung kerteng bat kajeng pej ngor. Ungej bakani ka an ke belak hampen baha kan wanra ya kajeng shngan hapo ke jela. Bring the MRSSA in place. We don't need this entry exit point. So they will be taken care by all the people involved there, particularly with all the localities. The Dorbashnong. They have to give a strong teach to the Dorbashnong to do the registration. They will inform the police of that locality. Everybody, if you have the police bit house, the police station, everybody will be working together. MLA jong kaseng BJP na Meghalaya ubadeiru ukunhun menteri uba ALHEC ula penpau ka ba katu kat ningut ki MLA bat kinong ilang bapau na ki weipat ki seng sain pertai ha ka jela kila don ka jinge kren bat ke BJP bat kila ban penyesok no shen bat kaseng. Uba hek haba kedau ya ke jinglong jingman jong sain pertai ula banjur ya ke jing don kam ya kinong ilam ki bala tebet ban penklain ya kaseng.
Ulapan pau ia kajing persang jongka BJP ha Meghalaya da kabar ringdur ia kajing kiau jongka hakari bat penpau ia kajing shania ba kajing penroy ia keseng ha kajela kandang yai beteng da kajing penyesno jong kinongelam ha kapor benwan. Oh, many also they will join also. Many of them also they will join. But wait for that time. Have you spoken to any big leaders, any big We are in touch with many. We are in touch with many. Both sitting MLA, ex-MLA and prominent leaders of the states. We are discussing with them also. Yes, only the right timing they will tell us. Sembut Menteri Rangba Kejela ubak sinyau bahalang dhar haringkat bad UMLA kejawai ubak wailat Miki Shela kela pelong ia kajeng lek jurep ke ba ASEAN ia ke madan ia lek kai kiang nang ba hajawai nak benta kajeng penkrek agabe day bad ke National Games ahajar aprinyo agate kajeng lek jingo udhar ula bisha bernya ia kajeng donkam jong ke madan kentup ia kijaka shong jong kinong petkai ki surok bad kijaka yang kali kabau la ai jingmut ban wengno ya ka lenti mare ka badai da ka synthetic track bat ban penkenria no ya ki jaka shong jong kinong petkai ka jing terwa ka jong u ka lei kendu ya ka jing persha na ka West Giant Hills District Sports Association ka bala penbor badai ban penbaha hapo ki jaka ki bala don lupa uba adhar ula banjur ya ki jing don kam ban penbaha kloi bat ula pentikna ba on saksim khia ya ki jing e Bekerja kan ni bahan itu orang mai tahu, tapi osah have sangat kami tahu. Maka main fokus tu man galeri tu man gobiang prosolia. Man si kan bayok ni parking hab sana parking hadin galeri. Bekerja kami dulu nong ni maka kami tahu man ni kian temper. Player kami tahu ni osah. Aku cenai bersangkut go met go rap suwi. Kashnong ngunrau kalayo ya ka health shop center kabala up kmi lenti laslemba hadien arposnem. Ka shop center kabala tei ha ka jinglut ka ba san pusain point san lak tingka hapo ka PM Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission lani PM Abhim ka scheme NHM aja aphuwei aja aphuar kan shakri ya ka ngunrau bat southly kishnong bamajan ka rangjadong ka ken semplang ka mauli bat ka maular hakane ka sngi pli perda lapan ku burom da UMLA karanikor uba Pius Marwain haringkat u Deputy Commissioner uba B Maulong bat kiwei ki he ki han kane ka jaka kan ai jing sumar ka bathamai kan penbaha ia ka jingyo jing sumar na ka benta ki hajar ngot kinong shong shnong ki bala ap khmi lenti la palar apos nam na ka benta kane ka jing shakri ka bakongsan Ating san tutuli isnam bro atuli matarasi ko mabawlong kaso ko arha kaso sentaru milayo na pendar dan milayo dan fli bengai ya ka jukulei syaka soka na kamehria Ka KHASI Students Union kalakan mau burom me kalingku sengia balai pupra jong u Beswal Pol Makri udakot jong gaseng u balasya penyap hak sipai CRPF hak jeng ki haus nam ka kandai spa prapunyo hamot pran ya kane ka jeng kan mau burom ka bala pelong hamadan umsning ka balong ru kum ka jeng plie ya ka jeng syakri thamai jong ka kali kit nongpang ka bala baiting ka da ka pisa ka bala yo na ka lumpung jeng elek kai football ka match prang kop ka jeng temu jong kane ka jeng syakri ka long ban penbiang ya ka lek kawan ha ka be dei ba ka jeng lek sumar jong ki nongpang ki beduna ha ka liang ka yo ka kon Haba ni ya jenti ni labba ka jinga ki jong ti isu ko long bejor ko bashakai wa hadu mentare tentang jinga ki ilo ko bashakai di bashakai ya i mosu di jongi ki mengger ki jongi bang bashakai wat ini ki dikot ki isu berwat ya ki bahir asam khamtam le jo ki kimi ki pa jingi dikot jong ka ki isu La penkutno ia ke district level inter school Suburto Cup football tournament hari boy hakaba ka Nongjeri Presbyterian Secondary School klayo ia ke jingjob habaro ar ki kerdan jong ka under 17 jong ki kena shenrang bat kenthei aga jong elek kai jong ki kena kenthei ka Nongjeri Presbyterian Secondary School kelala ban penrem ia ke Christian Higher Secondary School da ka Wale Gol Lanot kat ba ha ka liang jong ki kena shenrang ka Nongjeri Presbyterian Secondary School kala job ha ka jing shoot penalty hadien bakile khat marshi goal bat kan Nehru Memorial High Secondary School
Hak jeng elak kai final jong ke kerdan under 15 jong ke kena senrang ka Mountaineering UP and Secondary School Kelala Ban Penrem ya ka Minken Christian High Secondary School da ka Wego Lanot. Hak ne ke Lempung la sakhi ya ka jeng Don Lang jong Assistant Director ke Tenat Sports and Youth Affairs uba ki pasa ki kenhuan ki belala du hak ne ke Lempung kin sami khmat na ka ribhoi hak state level Subroto Kop ha Shillong. Mentang ini pej ya ka jenglong jengman jeng sumineng hatura. Kajeng kriat kalong apusau degree Celsius, kajeng shit kalong apkundai degree Celsius, kajeng sengam ka hau kalong prapuan ke shispa, bat kajeng hap slap kalong 10 millimeters. Haba pai pat sunong ba shalong kajeng kriat kalong kapra degree Celsius, kajeng shit pat kalong apulai point R degree Celsius, kajeng sengam ka hau kalong kendai puan ke shispa, bat kajeng hap slap kalong 0.1 millimeters. Bat kat bahajawai kajing kriat kalong kat kendai degree Celsius, bat kajing shit kalong apu R degree Celsius, kajing sengam ka hau kalong prap kendai nek shispa, bat kajing half slap kalong 0.1 millimeters. Kalak bendon kajing half slap ke ba malu mala, bat kajing tiat upertat hatura, shlong bat jawai bat haki babon ki jaka. Shaun poi shi ke bekut jeng nega tup kubon ni pek biang saksi ni kini kimat bekongsan. Kentaj Menteri Rang Bakduk Keri Narendra Modi ke jeng ong Presiden ke US banlong unong penyesuk hapadeng ke India bat Pakistan ha ke jeng kren phone ke ba live san minute. Penbenau Nitin Gadkari halo ke jeng pendon kam ya ke FASTag ha ke shisnam na ke benta ki kali shimet. Pensyai Menteri Rang Bak ke jela ukon rat sangma ya ke projek penroi ha ke jeng rakhi ke Seng ha South Garo Hills. Pat penbena ke Meghalaya ban pelong kongsan ya ke jeng penrung kerteng ya kinong jengok kai pertai lingba ke tourism app. Teparlok kat tungi lapoi si bekut jeng ketup kebor jeng mentega janmit ngin se syamit pelasai kesengi ha kejuk kepo kudu sibuni pibaro. on sustainable